Takuginai. Takuginai. Hi, Johnny. How do you do, David? Ulokal lang ikano'y pilang ilalili tamani hakkwak tuwak jok tungam nyam 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 mamakchak tuwak hakkwak ape nyam 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 nyam. Tiyon na po nga. Achu ilang ilalila hakkwak katsin ng uruling at amatsaw amak kuyahak tungat uli kailang awala mas watsaw kanilang nyam nyam. Una ato sa ulo pilirok. Oh, ate. Sulit. Kaktu pikan na ron na po nga. Ato siya kanila kailang ila man na ulo man nang ila aniya hakama ilibigaw yapit ako niya ako. Oh. Marirak lang Teko, igloy piwiyaro ka. Ilang ilalila uli ay perang kawag ko ay. Uli nga kaloy pe taga. Ulokal lang ay ate Johnny ilubigak pa ya takunya sa rekto ng lavo. Ulo ka lang siya ito. Ate now ka uputuku. Uputuku? Aha, uputuku. Uputuku. Gumuno. Suluyu. Voro. Ro. Ngo. Hongo. Tekwa hongolit tito. Kaya mabigay hongole. Hongo. Uputuku. Gumuno. Suluyu. Voro. Hongo. Ayungi. Ayoko niyak palayak sa titsuk kayo, bi. Kabiana. Nakong may ilan niyak tikabing Angeline. Then nali apat. Hanuin na. Apataka. Gamana. Dosa kasi gamana. Salaya. Salaya. Vaga. Ka. Nga. Hanale. Mana. Apataka. Gamana. Salaya. Vaga. Hanga. Ayungi. Kabiana. Inagtituro na lakto mo. Irik siri, inagtituro nakpisiri. Ate, inga katawit si? Ate go? Ate. Ipitiki gimini sili givire ringi. Uputuku. Suluyu kungu. Apataka gamana salaya vaga kanga. Inugtituro na lekunga. Alright, inugtituro na lektuko. Ayungi pita, tamata. Iliksik daw. Ulo ka lang hanut ko apo nga masugawin. Numaso ko ito yung nakpo nga. Tapi ka teka na kapitin nila. Dahil kimaksi ito yung nakavot-uvan niya. Kung akala rin naman ako hindi yung makitusunuan ko Tuwaviyarik ito ani ito yung nakkaumati. Siya ka nakita ko na kung naniyaktay.
Illugaw ya sila may kisualo kinakaw kinarin na. Illugaw ya tiyawingaw na sila may. Ikay. Ulok la ko ba sa tiyaga sa alawito. Kisualo kinakaw kita mauna ka tatakuyalo ka. Ikhalok. 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 Ilakapi ko kinaktunga Hey, hayro ka na pista. Tati sakto pa wili. Ukwato si wala ka pi. Hey, tapong api ko nagalak ko nga. Kalwa na ka ma. Ufako, kalwa alak tao. Ila jani aniniyara kama nalaro. Ila amatakwa ameku si mayumayakta. Pikatingay, tao lo akala ti na ilubigak pa yalo te kun yasalir lavo. Kairat tunga utak lagi. Ati siya tao. Utak kun yarak pasi. Diriganyak. Diriganyak. Inna sumakya ulwakala amekamakatadang illa sibulang ni. Ilang ilali kalwalak tunga. Kasi matuni kaya tangat uwan ni kalwali pa. Mo pangalo. Katu video akalo lektung atau. Sumakya ngay ulo akala ame kakati kakao ngelaw vatinne. Pikatigi kata avigi akalo akta voay. Ahayla pikatyalo kay na tiyatra. Temang ngani abing ngakalangunin ngani baby uning ngani ahayla sumakya. Hanok tu sulit kita tuk. Hai, naisa laukta. Talle manu tikilluta naisang neakata he. Atigo. Atausik magok pingasut tisamat talimat. Yay! Ati iliksili? Ahayla, how you matiyak to good. Ahayla pikatyalo ahayla amikasungura pupinagan ahayla tematiyang umalingay. Pikatyalo amikay na sungura upinan temang umanay. Asyo how you mabunga sumat. Kano? Akyaw sumap ako cek dangin mga sumakaw i-check to nga. Kakavi? Pinnahan ni kakao ngitong kakao kapin ni ulo akalalu ahayla. Ahayla mataw tayo masunabay na malako ikaw ngitcheck to. Ahayla tayo masunabay na tayo ahayla nalaku anikaw yuk. Tayo isi maningin mi gata ko na lo akayak tu ilo na tatamang me aningwa katigilang akaw gutta takuti lok si magunne katalo ako miyalo apire kaw ngin mi gati ko malikon ng mga ngay Tayo malang inailang kuya sunya panglok tu pinata kolok si magunne ka pekatigilok si magunne ano ba siya ko arunik Takugili ulo akala ulo na mamaya na ulo akala ahayla ulo akala kaya halak tu take up ulo akala ngay namatun ni materi na kinakay naktugot Kanira mo.
usi mapikatigi ko makaungituti. Tatay may sumultan na ulo kalak. Ay ngay uli. Itsia. Jani, we malwala ka mo vanita ko lang si magunne nga kovialo mo puwi ko tumene ilin niya pirikya malikon ng mga akpe. Uli takurok si mayun ni tagitaw. Arane takurok kikisene iraw yun nakaw ko bagulwa arane kawayak po. Hayla ilang ilari tua buruan ikaw ka hayla. Kano yung ito Jani, mamaya lok tagitaw. Ame kakawngin nama si wagarani nagsatuin na rakaw kaki. At yakoy. Ba? Hayla simula ka pit. Yum. Hey, ikay ka na pa. Kano Jani? Imeto, simula tungiguta, ang inaksapin may, ilibig ako daliwa, tukay na nakita. Ajay, kisualongin na, sulit naman ito minalo, kisualong ka. Hai, hanwi pa si, tapos na sukat si. Hayat adat ya, iglubig yung mga sawiyan ni, sanay mga ratong niragata. Ang inaksami. Hayla, katsolo piolak to, takuminan nagsapi ko sinun na tiyasi. Ay, kanwaro tungin na, hayla takunin nga, piujuwit yoga na kanwa kaya, ingutak-tak si mayungot. Inakakiswalo kaya na ni katakluwalo. Ay, takugit. Hay no dakat, titirakat takit ti uvatin kanu isimavisi. Takuginai kuno. Angie, sumay ko takuginai kuno titirakot takige. Aperit yak puti kuku. Titiraw yakat takta si sakipat. Tamaw nga takuginai kuno sakit tirak pabut. Why? Happy. Titirakat takta si sakipat. Kwa kuviralani naksiw tirayak pas. Why? Happy. Takuting wasaki. Ati, siakway. Why? At siya video akalo nga na piyo. Takuminat-check to be ngalo. Ate, nitakay hingo bangil si titirakat talirat takuginay kuno. Titirakat takitsi takuginay mo. Inuit takun nakatsalariyak kuno. P.O. Box 700. Ikaluit nunabut. XOA OHO. Upaluni karasaw yaku takunayaklugu. Takuginay.ca. Titirakat taklo siluni kidsa inuitbroadcasting.ca.